Upacara pawintenan Majang Sisya Anyar Yayasan Darmo Acarya Denpasar kemargiang Rengpura Jagatnata Denpasar Rahina Dibi. Manut Dange Carya Yayasan Darmo Acarya Denpasar, ide pedanda gede Mandara Putra Kekeran, pawintenan Saraswati puniki stata kelaksanayang sedurung para sisya anyar ngemilatin acah-acahan irika. Pawintenan Saraswati Sisya Anyar Yayasan Dharma Acarya Denpasar kadulurin antuk ngelaksanayang pangubaktian sane kapuput ide pedanda gede kekeran pemaron geria mungku. Sisya sane kawinten wantah sisya sane ngemiletin kursus praktisi agama Hindu angkatan kaping 3 dasesya akeh ipun 100 pesasur diri. Kepemangkuan angkatan kaping 3 sekali wenten 3 6 diri miwah kursus praktisi intensif upekara angkatan kaping 12 sane akehipun 17 diri. Dangacarya Yayasan Dharma Acarya Denpasar ide pedana gede Mandara Putra Kekeran Geria Selat Abian Semal Badung kesarengin sekretaris eksekutif Yayasan Dharma Acarya Denpasar ide Bagus Rio Gemausang. Pemargi puniki wantah mangde para sisya nenten iwang mawinan kemargiang upacara upanayana merupa pawintenan Saraswati saha raris ngemargiang ajah-ajahan agama Hindu. Anggannyane taler ngelingang yening nenten ngelaksanayang pembersihan angge silih tunggil ipun pawintenan kebausang ring sastra duwe preside keni tulah pamidi. Nika mawin trap mentitiang punika taler saneloloh urang titiang ariane Banten. Manut tekenan daging sasa-sasa sane kekaryanin ring ido dang yang duwi jendera ring jaman makin tepat pisan ngomariang punika napi mawinan panggih titiang riki ring tetandingan efisien pisan jadi mangdo nenten abot agama Hindu ke maniukas. Nganutin daging lontar sangkul putih pemangku wenten 14 soroh pemangku. Ring kursus kepemangkuan sane kelaksanayang Yayasan Dharma Acarya Denpasar para pamilet wantah pemangku kayangan 3, pemangku dadia, pemangku panti saha yening pamilet nenten pindah ke pemangku nanging ngamiletin kursus sesampun lulus wantah dados pemangku ring sanggah wiadin merajan suang-suang sane kebaos pemangku nilarte. Wentane peningkatan jumlah peserta makin sampun jantan pembina-pembina duwe talar tingkat yang bapak. Pemahamannya mangda nenten pembina nanti dikalahkan oleh muridnya. Niki usus itu yang memberikan pendidikan kepada pembina-pembina di bidang upakara, di bidang uparenggo, di bidang tatuo napi ika mangda presiden ngebahkang makin ring jagate. Kursus kelaksanayang antuk maundagan selami 3 kantos petang sasi. Ring undagan dasar minakadi ring bage upakara uperengge wiadin tatwa. Risampune lulus para pamilet ngelanturang undagan selantur ipun. Sane lanang kursus kepemangkuan saha sane istri nelebang widang upekara mawinan tatas uning ring semertin upekara sane kekaryanin sekadi ring bebangkit Pula Gembal Banten pengabenan kantos ngenteg lingkih. Supiatna Miwah Saputra Bali TV.